to ganika no phai jo ganika sgi kan no ngi dap daga jing so men ga bakrao but oi ngem lak sam dai mo yo play try kan ra wa ganika ri ga jogi you say kiriu krao para ganika khidmat jo ganika por ye don lang kumne rengkat par ke yeng ke jong lin hamar babiang karukhi ya kapan ija sakhilang ya ganika kam kabaile pat kaba pendapat deki khun gikti rengkat par ke jing kersan lang jong tu pun balang ba ye don lang ha ganika por kita ka sim ka kamen na sim ganika lat ka kabu ya kabangan khap yu ribon kum kadak jong ka jing play ya ganika music video ko la palang it's kamoblen kerku ya kaniga music video kanong ka jing kerku yang i wadon hangni kanong ka jing kerku ya ki khon gikti pateng kamwan ublen kerku ya ganika music video UMP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Singkon hak arpui trik jeliau arhajar arpusan ulap lat patba eka folklore music video kabla ikerteng ko lapalang kani kejing rai folklore kadai kabla tho bat thau du Dr. Hamar Babiang Kharlukhi bala ruaya ka dai Veralin Ameda Kongset bala penbit penbiang ya kani ke music video dau samla Eldhar bat uba Elmer Raymond War ya kani ke music video la tiru chiki shlem pule jokanong ba ki bakan thop na du ki school ba ki college ki school bat museum jokanong ba kenang ban penek pensa ekelariti bat ki khana purskam jonggi men barim Of higher secondary school, senior high. Agni gesngi le don rengkat lang uba Shambor lang renja u Chief Executive Member ka Khas Autonomous District Council kum sumput kongsan uba Lambon Kharlukhi wadu MLA Barim bat uhinmen jong Dr. Hamar Babiang Kharlukhi kum u kongsan Kerpang nang le don rengkat ikong Silbi Pasa Dr. Streamlet Khar ubabu Chesterfield Kongwer kiwe kenrem kilendan bat kiwe kibla syakwat snobha Jet unam sarang bat la shed katia pong deng hoi 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 juban bat yang pisat la hitang marwe kin shreng halarim pe sinda krung jong i One more,
na isyaw Luxembourgian, Batram Mahdo, John Newman Mumbai, John Newman Mumbai, Ashwini, Dr. Matthew Kenneth Mahdo, Dr. and Mrs. L. Watt, Dr. R.M. Mani, Nakalay itong Ibabu ilale nakabanta kikam kijongki ban ki ki bidang sanu manuban keren ya kata ngam an bata dimenta somayasnya tam hini jerwai ba ngatau nakabanta tongi kinerwai kena tanah di doai memberi saya kendra ba kikam jongki kinaniyai sawa kinaniyai yo semua mama kikol man kispul ka ke bailale khantam hatene kecuk ka mamanda kanang ba kalawe jongi ikut sama jongi hadir kinam kele ya ka ka ba hakari jongi kidan bol kikhantam ki folklore ki bamangi ngemla ban temi ban tercai kadulna tingrai daga jemput pada kecik sanur ega ba ibabu ila jule naka benta ban syakri ya gajat pendrio pin ajik syai ya gajat pendrio handre nilai kumno dalam pasal tak pasni keren dalam tan pendek ekikam di mentara punya semua ini kita ruang handi kubri lebih Maryam kadaling apisa Shadu pile pino yaga Kikam
mà phi thu phi khlâm bên đây phi bao nâng xiên cả sĩ la bà xe mà yang cả đà linh á bi sa Shano pilen pi no yanga Ki kam ma pi thu pi klem bên đây Pi bang nâng xiên cả sĩ la bà xe music video kam da dei e tan da benta banano ken paring for commercialization kadi ka music video mas mau kat bangan action but no ye kadi ka invitation bangan one share kadi ka program nalon kadi kren bat i Elma ngal pasal jimbut si di katu kat di ke pengilapan le agar nak sekarang ke biar keren mau kan sebelum namar ikut kejadian menriu ke betul menriu terbaik kejadian menriu ke bengis secara yang ki mau kira kira kita not senyang sibun kita pun kita bentar agar dia memang kesana kalau sisa kajing kerku kajing mentoy ndai tanya ni mentang rei ke pateng dewan wan tu kumtu borba nayo yegadika invitation pan long kumtu kongsan pan play yegadika music video ko la palang but nasutu pagani saman shaki katto kani ki school ki colleges tehlo kabini kani namar kani ka music video ko la palang so kabadon kejimbut kabajali kabalong kajing mantoy shibun ita ni kung kajat ni ray yebon ki way pat ki paron same ki bakodo. I would like to begin by congratulating everyone involved in this remarkable production led by Elma War. Your work does more than entertain. Your work, like I said, it does more than entertain. What it does is that it preserves and it revives an important part of our Khasi cultural heritage. Ko Lapalang, as many of us know, is more than just a name from a folktale. It is a story deeply embedded in our collective memory, one that reflects our values, our worldview, and our connection
to nature and spirit. Through generations, our folk tales have served as both moral compass and cultural archive, carrying the wisdom of our ancestors in oral form. Today, by transforming this story into a music video, the creative team, again led by Elmer and his team, has given a new life to our past and shown us a new way forward. Pashan dwelt a little bit on what is folklore. Well, folklore is not just about stories from long ago. It is the soul of our identity. It is where art meets memory, and where language, music, and narrative come together to shape who we are as a people. But then in today's fast-paced digital world, we must know ourselves. And how do we make sure that our children and their children know these stories? This is one question. Another question: how do we ensure that the voices of our ancestors are not drowned out by the noise of global media? Well, I have an answer. And the answer lies in the very medium that we celebrate today, this afternoon, and that is technology. Music videos like Kola Palang, and innovation such, we see some animation, digital storytelling, augmented reality, light and laser shows. They offer us powerful ways to communicate with the younger generation. And I believe that these platforms, they allow our folktales to be rediscovered, not just as a heritage, but as living stories that will continue to reach, will continue to inspire, and will continue to connect us with our past. We preserve not just stories of our past, but also the spirit of our people. So once again, I congratulate the team of our Elmer, supported by, I believe, all of us here, some directly, some indirectly, for the beautiful efforts. And I wish that this music video would go a long way to be a blessing to each and every person, not just among our people, but even beyond. And I hope that we will, and you will continue to do great things for the good of the future generation. Kawai pakawai kejak beri, kanyau yang kefoklo, kum kejengek nong mai nong pang, ni kata trust and belief. Kabala kersai nado na ulang kumang. Hagi babun kirukam, laju kana, pajatko nakawai kapateng syakawai pak kapateng, dekat ketin. Kita syukur kita nak jangka folklore, kum kikana tang. Kikana korong, kikana denam, bat kikana kerja. Ualan dungs uway na folklorist papaw jong dari Amerika wong. Ka folklore kalau kung ka hitmi, jong ka lang salang. Kalau kam bat kelum lang, ya kisnap terpang. Jong kata ka kenuhun pendiri. Kumta mangin sudho ya ka dor jong ka. Kadang kam mangin sukli, ya kawai pakawai kakana. Bangidon, ayo halendek, kadon hangi bangidon. Kakana usir lapalang, kadang kawai na kakana. Kabala rim, bat kaba kintiu cimthok ni kong daw morka Joseph Khan. Uwe na nong thok, hagadur joko poetry, walang thok
Hagidol juga poetry, Prof. Scott Hawk, Dr. H. Lindor, Father H. Elias, Profesor Bajibon Haluki Batuwe. Limba ketika khana kiri wat punya, kibatai, halaga jom ke susu ke jom. Bona kikishim, badai umenderi, ubat mu berwan tamput newan lek trakli, haga negeri si jom. Nama kata kane kapin alam, buru ya kamen sim, bam aili jom ke kenai ba renti, hawa kishim ya ke jing jom. Om tang kata. Kagran ru ya kis seiso pakai jing reus mak kari jongi haki babuan ki beriu na kelen ki pe jaugot pat mintalai la jelai sedan lemba ka dika kana poro kom ka jai beriu ka baret pa ila dei haki jing sisa pan long ki ba adakar namar ke ka ba long shwa ulai to prashi daka kana gajia long Pakai yang jat dertan, ladang gimlong kita pikir. Ke Amerika, ke Afrika perbab kong, hamanna ke param, kadan ke jingsia. Ki langsua jongi, ki anod, ngidei bentin mang dalam. Ke jing buram ye ki kena buram jongi langsua. Kam datang benpenek pensa ye ki kana. Henry dei benpenek ya kecik ye, ya lah kekendau bersih. Bagi kami mensim jikit ketik, ya lah kecik ketik. Tidak ada mata kedau. Nagaliak menjonga, ngangit sekam. Bangangit lupa sibun pak kikun sama kejungi. Kim simayok penpule yang kena kecik tok. Jongi babu, hamar biak. Kendra ngangit sekam pak. Lembab kecik yo i. Kejing tray, jogi diki khod pa. Haba kila pen boy pa chikis jika boleh bakar dia. Lemba kene kejing wa kidur bagi khon ki penmi. Ngait skam kalang boy pa kathop. Kabag tikai ki pun samla kejing. Hage bole ayu bolong sama chua. Ulama ham nakam na kejing kejing hage liat par. Nada da kejing semua kumen bakra ma. Yo ada dalam yang menyekan aku ketika cendera. Kalau jumlah berborder pemperkat itu lain pada. Tentang dalam dalam kami sebutnya, namun dalam proyek saya tidak jauh. Hati itu kita baru aja kerja menteri menjadi. Dia minta berkantam dengan dikuat di rumah sebagai dengan air berpapikin. Mungkin lama punya ini mau benar. Jongka buram mau na juga keting mau na juga lam naganta untang na do di re naganta kata itu jong na dari eke di day naganta dari jadi di ni bagi ni kuat ni bisa dibuat tentang semua isu di krimen bah aku tidak bisa berseluruh sini sekarang bukan kiri bahaya sedang sedang merawan pun sudah tahu sebab ini imut ini tu orang buat penting dalam ni yang saya tahu try menaduk menunggu hadu bangun membuat ini teh mengatakan semua orang aku boleh pergi ke jenis hamar baru akan datang ke kampat pulang ke majau mengajarkan kami kan penyem jika kerting kan pendiam yang ketika bersama enam, kerja ini kita berdiri pada pun, ia nak berjaya.